Tu mauri fata va yo matu tangata ni fiaf. Talo fa pitono la upo la fa peno feta ya oina I matu yo wala e maisho mangala. Talo I se loto e fa peno ngala mafia. A oina se be mai ate oe talo foi fa unga e mori ai. I loto e maisho nganga o tupulanga talo vo e maisho la umafutanga ni fiaf. Talo fa pito yo mai mo mai lunga o penga te failangi. A la to mau mai upo fola la fio le fiaf le upo le foi fua. Ile se pona le se ila le se mano minumi talo fa pitola vale nei tula ya alu male fa unga ro mato tu fa le nga ina se nga fa la vela be tolo le fale ma fa foato le fale kava le fale le mano lo toto e mai se si o mia e awangelu tolo wapi le si o mia le fale lo mato tu o le vinga e fo ya te o ta mano lo suafa yesu la langa fa na wala tu amen dala mai dalo to fa talo fa tu le fia file Tato Salamo ile pia nei e mai se foi ta mama tina matua e mai se foi o niso ona le tu tato fatsia le fiaf le fangaloi le fatalo fatto atu mai mo mai lungo penga te failangi so staff le tato ke lo pelo tato feolai America Samoa Hawaii America United States of America ya mai se foi o Australia ma New Zealand so staff le langi fatalo fatu ma lo se fu manuia via le tua Ya fatalo fatangata le utafa fai hai ia le ali to fatalo fa le stangata fai malo le angapong ya ko fai le yai mai maue pe ana ia le ali ya Penso kukuda. Yo po mala yo lo halu tatu sairinga le chai mele ngacho la inga chai lo chalo vo. Ya ma se for tatu yo fo e lo fa pona fili o fa tasi le sairinga. Ma aso asa tatu ngala upinga I kolisio Samoa. Le o fa mo tuina mai ina la vai fa tonu inai. La foi la na le chai mele tatu sairinga. Muliani le fiafio na ina lo tatu place pe na to faina vai aso mo vai la fa tonu ina nei. Le la va tu ya te o le tatu a uso se fa malo sia mai se lava ila to umoro tau futuri le ana pongi le ia fa pe foi o le uso posto fino le te fata mala e tele isawa I tonu e tele I oso foi tonu e mana ia umoro le fa mala mai no le tulanga tau ana pongi le la fa ya tunei ia o te fo pe le salamo ta tu o fatas wa fa ko ai lo ale se senga nga ku fika o fa mo ngui o tonga la upinga ai fa manga la usunga ele le melo le fa manga amele fa ka fa ele le melo le fa manga o le lango le meso e o ko vale kala foi le kamalo le fai langa na valo le ona le topel perfecta o kai o fai to o Samaria fai ka winga ai ku fika o fa le falawa male a fa merkala le linga ko o le kupulunga ka o fa mai a fai ko le tu fai to le langi ai longa yo o ngamea fa mai lo merkala perfecta nga va ai yo maka ai kele ai Al mesiling fainka, o ko fika fa mo ngui tonga la upinga, ngalua le manga o le ngapa ia pu elea. Ngale ngale kilo solo ngale maka o le prale mela fai. Nanga kiri ko ngia le tau. Ko fa ka fare o ka fai, to tongi le tau. Ioe. Ko fai singa ngapongi. Ioe. Ala as fai ila ai va ai wa ngula. E mo fa la e mo le lava. Le mafainga moe. Ko fa ka fai o lo vai vingal ka male o food fai ai o lo weakness ka male o food vi ia le ali bele le fiafi o le upule le fiafi le fa pe se fa ftawi nga le pledge le ai la nga fa ka wianga va pela ile nga winga o fai se me nga ia fo ai ala wa sa o le mele mai le ku ai fa pe nga o tatu o ta penal tatu anga ya tu tonga la upinga le vaso asa la tala no fa pitoa le fia fin le se ta upo fa pe young people versus fasting nalma wala ngo ku wala mele o young people versus fasting pe so nga sa ko fusuanga male anga pongi le fai ama fuano tu wala menga la ngole kasi ngai feeling u me la kasi ko pulang kalabo makwa au ngakai anga pongi le fia anga pongi fefe anga pongi muswe anga pongi
Nga ole aya ai ingu ai ingu ai ingu ai. Afa ako nga pamay so biya nga fai awa. Biya nga ka leadership. La fai tau male salamo tolu suma lima fai pasuma tolu. Ai pe chai o nei. Na o ofu I chala ino la tuma. O fa tinga ina o ya o dana pong. Ma o fo I mai la o chalo I lo o fatfacha. Ko sokas. Po le mai fa mole. Ai pe chai o nei. Na o ofu I chala ino la tuma. Na o fa tinga ina o ya o dana pong. Ma o fo I mai la o chalo I lo o fatfacha. Ale ai lo loko ke anga pongi. There's no willingness ilo loko ke alo e pele sacrifice le ke sa ile me ka ule anga pongi lumo le li. Fa nga ka ke le la nga e maua me la ka kalango ile fia feeling. A fa pea o lo langa o se kalavou le wa sful wongo su fiku su valu a fa ile anga pongi e lima e anga pongi ao e lima su lua pe lima le valu ka ao. Lima le iva. Nga wa fea foi o se fa lo ele se McDonald. Amene. Kakala fa fo se I lava. Pa pengale stangata. Afa pela o eskalavo pe folinga ile wango le ngapongi. E fe lolo kakalo me fainga talo ayo lo me ka ngapongi. E makwa fa ya ingale eskalavo nga fa nka kele melo me ai. As fa fonga le merga ko kalavo me se mai mo mai. Fasting is one of the enemies of our young people. Giving up food in order to seek God is very challenging in our young people. Olo kama faya give up ka ofile me ai e mai sa sala le falai male manongi mai le falai vai moa ya mal sai mingi le meki fish burger tapo cheese tapo quarter family meal and village meal ai mas se vai mai fafo KFC o hungry check o le le mau falai ga ese kama nga o tennis o fa nga ka fa e ke le lo la nga sia e malanga fafo fa ngaka o ya pinati ma fa ya o le level nga le ke ya o ia hungry friends ma TMC ai fa nga ba me ga ku blanca lo o le mele o ka o fingo le me ai inga sei fa makelo kingo fo ile le ku ngau ele fengo fie ku planga talo fa longo mai ai se kala ba ile fia finga I ke loa nga amaka nga pongi mas furu ko sanga sulu ko sanga sul ko sanga o oila tala ba ke loa la ba pe maria ku lo langa se manguia o le kala ba ule ki nga oso nga pongi le maftanga fa nga pongi le saukup fa nga pongi le kala ba ye pe encourage for yose ke nga pongi mai fa longo so la ngo le upunge la pongi mal mata upunge la pongi ai ke le nga pongi e kele e kai ala ngai o isi me ke kele ale kuwa mo ya le la fama kala kula maka ukio le mengi le fasting. The question is, what is fasting? Le ala mengi o pongi. It is the absence of giving up food or another worldly habit for a period of time in order to focus your heart and attention to seek God. Fonga me ko le pongi. O le kai me fa ka ofi ai pe fa mukai pe la foa ia le me ka ole me ai le ka mafutanga po se isi me ke fia ia le kingo po le lorangi mo le fa longo le mai e le ngale me ai wa la foa I ku nga le kingo me fia le lorangi po le me ai mo se vai kaimi for a season or a period of time aisha inga ia focus pe ka ula I lo loko I le li malawa va yaku ile kuwa se ifa manguia mai oe menga lang pongi kaulan lang pongi no food wala fa maker kulang al kaumafa ele ngata istaimi yo kaumafa iskaimi mo me ai fasting can include along mai ol belo lang pongi ya ofia ile mele giving up food or water wa ile ko ai ke le ko ingu pe ai fu ai kulang ai lang pongi fo ese absolute fast ile se ai le se ingu passo fast ya ngai ke loa e fa pe o nga fa inga se vaenga
Fai ngale vai ai le ka mafa le me ai. O isi ko nga pongi le ko keloa ia fai ngale kulanga i fruits ai le ngi me ka ongi meat. Le la pongi nga kang yelu. Le wa fai lo atu. Giving up food or water, longa lua, fasting can be include giving up daily habits. Ava pea lo fia ya sauma o oe ke avanga le Facebook. Ke fia ke ngofo 24/7 i lungo internet. E olo langa nga pongi fa longo maya. E anga pongi le be ai, ko anga pongi mo me ke fia yai. Because la ngolesta ngata. E ke anga pongi le me ai, ele anga pongi lo TV. E ke anga pongi le me ai, ai le fai kamar kuspa ia. But the same time on the Facebook o LASHBACK na lo kai mi Facebook pe masang yai, so luas kasi lua koru fare ba beau. Or ko anga pongi langa, ele se anga pongi. Because fa pe ngar kau ole anga pongi, ele ingu, ai se me ke fai le vale, le kakalo, le fai kau kuspa ia, le vivi, le saini le kua, mala fo ai si me ole kingo ke masang yai. Ele se anga pongi la le menga. Al menga ka ole kuli ole fika. Dai al memo yanga. Ka ko ngapongi fele adu afa penga ke ngapongi nga ya fa pe nga fa pa elo kingo. Ele se ngapongi la menga. Ole kuli fa ka fa ole kuli fika ration la lengo menga. Fa la yai ole fashion show la lengo menga. Fa yai ole melanga ka ole fashion show is not fasting. Fai ka kafa, ele se fai ngā kingo, ele se fai ngā maro, le mea lea. Po le ale si o la wanga pongi, ma wha maula wanga pongi, if you don't pray, if you don't worship, if you don't spend time with God, if you don't study the word of God, ele sa mea fai ale vā lea. Ma le la fo ia is habit, le la umak whamkala kurkusia isaya ke mamala mai. Mea ka o le nga pongi e ka kalai fusi. Giving up certain leisures and entertainment. Ava pe oilanga fia le PUBG, por fia for TikTok. La fa e kisi nga TikTok mo ko ba yaso. Ya nga le iba so ka ko nga pongi amene. Ya ke la fa ya nga le fa maua, o le ska kai nga le fa maua TikTok masangia. O le ka Filipino kuaya. O le fa sanga le kivi kuai. E le o kiva a pingala nga le mea ai le mea ka ofi. I have a fair habits, leisures, entertainment. E ki fa inga menga ka ulanga pongi. Why young people should fast? I say me le ka makwa ka ule nga pongi o mayo kupulanga talabo. Number one reason why we need to fast as a young person, mafuanga lenga ka maamiala wanga pongi, to empower you for ministry. E mana o mia le fatu muina o le mana mo le bala au malenga luenga le atua. In fact, because he's a person and he's also divine. I wala nga pongi Yesu because nga sawe ola pe o tangata pe o tatou e fia ingo e fia ai. Nga sawe la fa ka okola la fuala lo nga ka mai nga ele fa pe nga pongi Yesu e ka fa o e. Fa lo mai. O nga be nga sawe Yesu fa ka okola be ka ki faya. Muli me nga ye faya and he fasted for 40 days. Ai pinga ki le ala sunga. Maka ka fa fela nga mawle banga. Along fa le Luka fa mo le lua ma fa sunga fa. Wa fo ia Yesu ma yoritana. Wa tumu o ia ile nganga pa ia. Ona ave lea o ia ile nganga ile vau. Wa fa so ina ele ti Apollo iaso e fa nga furu. Ia. O aso lava ia ele tau mafai e ia sina mea etas. Wa mavai iaso muli ane ona fia tau mafai leo o ia. Ka fi male nga fa mole. Wa fa fongala ia. E ke lele ka wala iluma fa fisanga i maliki Apollo o le ministry Yesu ele ska mai ministry. E ko kuli ke monge fa malo lo mai. He has a lot to do in the koluma le Afrika usanga olanga fa nga inga mole atua me le mission kuli mai nga ia long kamai fai. Ele isawa Yesu apa se mea mua sa ili le pongi. Fa se furuaso. Ele tau mafai o ia. Tau ina nga mele ai ele kau mafai Yesu se mea kau se mea ai. Alba fela nga le kafel fa unga le koma le manga nga ki mafai fa kingo le balao. Sa lo mafai po sumal fa.
Ona fo ia tu leo Yesu ile mana o le nganga. Ia wa Vaafuaga la o ia. Ua longa tu fo ile tala ia te ia. Ua soo I lava le tu uma. Ko sa kasi mana. Uma le anga pongi fase furu aso. Uma sa I le kuanga fonga forva kufua. Saul ki Apollo le mango malo. Nga uma le mega nga encounter. Nga ki Apollo nga le mango malo ki Apollo. Asia. He was fasting for the power of the Holy Spirit. Male manga fa u nga ile nga paia for ministry. Saul mar fa posu mar fa ko sa kasi. Ona fo ia tu leo Yesu ile mana o le nganga I Galilea. Ua longa tu fo ile tala ia te ia. Ua soo I lava le tu uma. Kalau mai pa mga o fa unga fa nga I le kua. Pa o se kalau ke mga fa winga lo kula I fa nga o le li. Ai le fa maongi la melo le angpong. La le manga la makuya. Ele semana. Longa lua. Why young people should fast for deliverance and protection from the enemy. Leka ua meka o spiritual warfare. Mga umiar fa sa olo toina oe ma pui pui oe ma yosu fa ingal fili. E se le valu fa perusu kasi lufu tolu. Uno tala ina leo la pongi le me le vai tafe o ava. Ia whātinga ina I mantou lumo lo mantou tuo. E sa ili mai ante ia se ala tonu mo mantou tamaiti. Ia. Mantou mea uma. Wana o mai whātonga I le tupu I se au, mani e te solfanua. E sosoani ia I mantou I e sa ua mai le ala. Wana mantou whai atu I le tupu. Ua whapea. O le aolo mantou tua wa ilunga I ante I lantou uma. Amen. O e sa ili atu I ante ia. Ele leia I lantou. Aolona mamana malona to sa. O ilunga le ia te lantou uma o e tu ua oia. O matou ana pongi fo I masaidi. Ili lo matou tua. Ona o lea mea. Ia. Ma ua whaafofonga mai ai oia ia te I matou. Kalau melo apa kali kongon maka ukia le upulang fai ka wapuange. E saulu maka ukia male mana o le tu e lunga kakai anga pongi. Ba fonga la oia. La fela ngale move le ku on your behalf. Dengan mga ngayon, kami nga oleh kakalabaw, falong nga mafila ko usole a onga, kamakia onga. Fakay kami nga fa Yesu nga. Unga isa nga pongi. Ya o se lima for fulua se e mafaya. Lima le lima, Pe awale mafaya ko ruaso. Awar kela kay ko ruaso ye ngai ngale umara sa mua, fa ko eselo ai fa leia. Ya fa fole el matale tu e fa ngatale fa alo o pe mota. Ai mai sona yo matou malo mai se fa ile o tono le matou fale le temian le. Le atu e fa va pule le fa fa alo. Mo ingiar ke binga ai maka. An wa ku mo ka mai ki mai. Ma tau chia le manno le tua pe ai sa ile le pongi. Ala nga ai kar kas. Ko fa ka fa o e kongu wale la. 1 PM ai fa le ke alo. Masa vole sa fa file mu male fongo pe ya mo isa nga pong. Amen. Al fa ngo maka fa file mu vangan. Biele tua. Praise the Lord. Kau kala le ti ai le nga pong. Pa mai mata uti ole tua le yaso. Fa longo tua lo to ile nganga. You know, God was speaking directly to me and fa yo kafa la wasa. Yeah. Au sa fa ngale ti ele angapong. Fa ka fa, o fa ka fo le ti male nu pe ale angapongi. Ka ka sa o le kamale. Male nga. Lua no fo nga tu po lu su fo pa tol fa. Ona mata ua I leo Iosefatu. Ia. Ua ia wha malosi ai e sa ili ya Yova. Ma ua tala ina e ia le ana pongi ya Yuta uma. Wow. Ona wha apotopoto I lea o Yuta e sa ili ya Yova. Ua lato o mai foi mai a ai uma o Yuta e sa ili ya Yova. Kala vou e fi lang pongi po le alos fa ingal ki apolo ya kai. Nang ke lo le ya upengo la kawa. You know the weapons of your spiritual warfare. Lo na tolu. Ma fo nga lenga pongi for spiritual revelation and wisdom. Ina ya mawale nganga o falinga malpoto. Ang pongi la leleng fa kangelu. 10 your fast. Alongo le mai, ole ang pongi la kangelu is for revelation and wisdom. Nga kimafayo nga faliliw fa ko mga ang pongi la nga umiki ang fa ngay malkamalwa. And mga umile revelation mai le kuwa faliliw.
mga mia fule poko mai le kua kasi la le nga pongi le kele nga tap che kele ka le ka ule 10 year fast nga lau la awa lau ka pisi lau ka mako lau ya wa aka lau maruanga ko ma fa ya lau la au amen fa ta mata yelu se fulu fa pe lua tolu mal fitu mal valu Ona po ia, wa o tani elu sa ufa no ai va ya sa a to e tolu. Ele ai se me le na o ai, ele ai fo ise ano mano. Po se waina no o ilo mutu. Na o le o lava. Wo o ina vai atu va ya so sa e tolu. Awana wa o lava o tani elu na ilo le fa ia awa o tangata sa mato iai. Na le ilo ila tolu le fa linga. Awa o tia ila tolu le tete mo tele lava. Na lato so la fo i ala lafi ai ila tou. e merka malo ka yelu inga wanga pongi le lu furkasias ko lu vayasa fa me nga o ia nga fa i loya ile ko va fasting for revelation and wisdom kalo welo apa ke mga umia le mele ke mga bir fa ali mele ko pa nga pongi vi ia le tua praise the Lord longa fa kasi mafua ngalena mana umia le talabola na pongi to express true repentance and return to God. If I know SALAMO mongi, malakoi fo ile tua. Yo eru lua fo pesulu sufa. Ole nei, wa fa pe mai Yehova. Ia o touto e fo i mai ia tia o mau o tou loto a toa. Male ana pongi, male fitangis, male tangi a we. Ia o tou sa ia o tou o roto, ai leo o tou of. Ma toi fo ia Yehova lo o tou atua. Awa e alofa fua, ma alofa muti vale o ia. E tele ngeselo na toa sa, wa tele fo ilo na alofa. E SALAMO ia ona o lileanga. Po o aise tasi ua iloa, pe toi fo i mai aia. Ma SALAMO, ma tu uina mai le manuia pe amavai atu ia mea. O le taulanga lea i me e ai, ma le taulanga i me e inu, ia Yehova lo o tua tua. E o longa SALAMO, wa ilo le loko le ngasala le matanga le ngasala malo palanga le ngasala ngai. Mele le fa longa mai. E le skala bo fa pe. Fo ilo le ngapongi markakalo. Langa sia. O la ai ave o kamala maua ya o la after ko le ngasala ya o. Ale kemia le ka ngapongi ai. O ngalo la mo kusi ilo la. Le si foi la le vonga la e o ya. Langa ai me makua fa ngakanga e kipia. Mangkua le melo nikotino le kapa. E ke fiwe ka vese. Mo ilava. Ngai mo mawa ko nga sa ula. Kipingai, fai ngele sa ko ula foi. Fiwe ka kipi. Ale anga pongi la. Ola fokal ngo ko uel me sailo ola ngal melol maluanga. Mo fa ola inga ala e ka fa yama. Kon kai kasi al keminga. Yo, la ka mo fa ola ngal li ma me miki al kai kasi. Fa ola inga ya pia lele kwa, fa ola inga ya pia lele kwa. Koi fa kafa o kafa aya oi fa ola inga I lele fasko fa ola inga I lele falasi a fa ola inga I lele ile ya pia fa ola inga I lele I kaufusi amen kalau mertanga tele koi fa ya ka ko ya kama ile koi fa ya vi ile li ai pau yo kama fa maongi ile ri ola ko wola ku pelo limo la fa fia mi tonu kalau mertanga sa ai maruanga fa sa loko Yesu pe yo kalau mertanga sa kangol maruanga wa wale ko ola tangata ola ke miso amen ya fa ka fai fo tangata lang si ilong alima fai sole fa fitaya ye suuri wa sui o esol fa fe kai ye lo vave mai le ye kele yoki kalau mal tangata le fo ulang ka ngo ime ye le fo ka ngo ye kwa ngaf e mga umbia la ngapongi e ime fa ka fa longo mai ka ko yo fiu ka kule ka fa fa kalapu fiu ka kule ula maruanga ma le ula o me fa longo fa ka ku ka ko yo fiu ka kule TikTok fiu ka e avanga lo maka ile I lu ya kanaka au maka fa pengai solo ela que foi inga fiau ma ko la ko ki foi anga pongi faga ka fa anga pongi ai kurie kamanga ole anga pongi ai fai ai ala anga pongi masala ka mo sasa yo maka
Le ai ola ukalaula le nga. Ai mga umbia le ngapongi. Mea fenga ka ngapongi. Ele ngar kau ngapongi. The same old lifestyle. Mea kas. Yo ngai koru fa pe fa limba. Wa macho no luancho yona ile ai. Ole savalinga ole aso etas. Na langa foi oia wa fa peatu. E choe fanga fulupo na fa umatia leo ni neva. Ona talitonu ile o tangata ni neva ile tua. Wa tala ia tu foi ile tole la to ana pongi. Wala to ofu foi ile ia tala. O ali ia toa matangata no. Nga foi mai o yonga me foi nga folo ila baba. O ile nga folo lia. Wa SALAMO. Alua ya kuimulengu ko ya mailunga. Nga dua kuar kamalo fa kamalo savalinga fa siumi. Kuar kamalo ngingeva langalo ngingeva. Wala kala kamai ko sao yova ya ke ko. Ole kala ku spaia a maka mai le kupur kala inga. Ole povi ole mamoe o sol fangua male oki ko so uma sami. Ha? Kala kamalo. Me ola uma, belo uma fa kur sami elengi va ngal kuku ngai le ko ai. Ave uma sami me ola. Ngingeba. Kala kamalo ko inga kamaki nga kubranga kalbau fai ka ko ngapongi ala ngapongi ngeba fa mola lalo i SALAMO ilu mole akua na mai lal makaukia fa ilo SALAMO wa mo ilu mole akua longa lima mga umia ngapongi for special direction why we youth need fasting ya pa mga umia se fasinonga fa pitoa le atua ya oi asingonga fa pikoa le atua is kofinga ngaruenga sulu tolu fa ipu lua tolu. O latu o ona ile li ma ana pongi. Ona fetalai mai leo le nganga pa ia. Totofia mo wa o pa na pa mo saulo ile ngaruenga wa o val au winai ila ua. Ona ana pongi leo ila tau matatalo. Ma fa e o latu lima ia te ila ua. Ona tu wina tu lea o ila ua e o. Ai mga ambia direction fa pikoa le akua. Ile ngaruenga ke ngalue ai peke alui New Zealand, peke alu Australia, peke ngofo, peke apalai le ngaruenga le pele ai. Ioi, pe kali ke fongi le vidi mai pele ai. Ya pe fa wo aku ke kiki mangongo nga pele ai. Amele. Pole afo le vidi mai o savai nga vidi so mai kalo ile aku amele. Ka fa kalo fa o ka fa fai anga pongi makakalo awore kuiki al mea. Anga pongi makakalo. Nga mile fa singo nga fa pikoa le atua. No. One of the things why young people need to fast, to express our love and worship for God. Failo ailu tata wala famoni ya mo tata wala tapua ile tua luka ilua fa kolongo kolfiku. Sai ai le per feta fa fine o ana. O le fa fine o fa welu o le tua ingo asera. Wala mo tua ia. Sala no lofo marana tane taluino taupo. Wo oilo na fitu o tausanga. Ia. O ia foi le fine no fua. Pe a tono tausanga e balunga fulu marifa. Ele ialu ese ie le malu. Wow. Au na oia ele atua i ana pongi matalo sanga. Wow. Ile ao maripo. Ai ngol fing. O ana. Eba. Fa leskengi. Ka fia pe o ana le fa mai kuspai. Valu fa ka usanga. La cinco ana. Ai fa mai fi vivi ile kua. A worshiper. Ya fa pero moriskengi oka too much. Fitu. Me muli. Mafuanga le mana umbia tu planga talabolo melo na pongi to help or minister to the needs. E mga milo wanga le ya itangata. Kusile lenga avela leadership ile baso ngenge. Mayasolo nei ya lenga ola to fa tawila to ainga. Isaya lima baru fa pono fitu. Ele ole nei e ale ana pongi o te loto iai. Ia. Ina ia tatala ina fusi na faia ile amio leanga. E tatala fusi o le amu. E tu ina atu ia sa uloto e ua whaasawa ina. Ia. Ma ia o tau ngau sia amu o malava. Ele ole nei ea. O nei e tutofia o mea e ai ile ua fia ai. Tutofia o mea ai e ua fia ai anga lei tangata. Ia au mai i lo fale e matitiva ma whaasawa ina. Ai tangata lai mana umbia se soani abatu i lo fale kama necha ma avese mea ai. Awar kuri ai fafo. A e loa le ua le lava lava. E te wha ofuina o ia. Kele o ngala lava e kanguma i lo fale ma lo akopa ua e le foa i maskangaka lai. Kele ngai kamakina ma mie le lava. Ele ka keu ngā tā noa mga e vengi.
ai monga fe kolo felunga mapusi. Aua fo'i e te lafi ia i lātou o lou lava a Ia inga. vai. Kami fisho ango i kailima keki. La wala wa ala mai la wa mai. E ya anko. Ai le ave se me ma anko. Ai ke lafi tanga tolo wa inga fa pengales tanga ka ko fa fenga luenga fa mole. Aula lafi ka ko wa inga mai kuama sa vai. Ka ko fa mai mo mai lungo penga ta fa ilang. Fai malo fa mai ka ka ia fe ola inga sa mo amel. Ale mele la fa vile kusi ainga pe kwa se fa ima amol mole leo le maliu ala fa mai yo le manatu o kupu mai kupe lungo la ele ka vale fu sa ola sunga u pe wele rofa amele ole ka dia ka vale u le fia fo ai fa kia ko kelo kala kuspoya fa me fa tama inga tanga mata mau ka maka mau e fa ka mau inga we markala ke kuspai mai male fa su suinga ngisi e fa su suinga o ele akua menga la fa markala kuspai o le ka ofi mau mai ele tanga ta ka ofi nga mea ai akile nga le semea ai tanga ta ko nga fo ai mea ma akile nga mai ele akua mai na fa lo mai la ma ko le mela le principal le atua ai ka ri kongu okupe nga ya oe o le ngaluenga nga ya oe o le fale nga ya oe ka vale nga ya oe le malosi nga mai uma ele akua e receive o mai ele akua release oe receive from God, let go of riba. I want to me, the I to myself, me, the I to myself, me, myself, I, me, I, myself. Wow. I mean, I can't pay now. Leanga, Langa Fua, Yanga. Who are you going for? Ringa, Fasia, or Bupula. I don't call about your coffee. I only got a coffee for like okay, I love Afamaya, Somaya. Fio ia ka lengi me ale wa fe mai fu ia ai fu pai fa ka fa o e kong wale la o le champion o ai u ala ga ia me ole ai le me ale ka ngo ile ai o e ke ai u fa longo merka ko uso fa ngol sai ko me ale ku ala ngo me ale ku sai ko receive release ko receive release. The moment you receive and stop it and lock it, and you keep it to yourself, ele ko saule kuwa. Ke vaila, ke struck koa, ke strive. Polea foi lo kamai mo lo poko mo lo degree mo ke lo okupe ke vai okupe ngai mo ya kongi ma ngaruenga. Pe ia kafe le vai kafe. Ai fa kanga foi le ko mo ka kanga pupu divorce. Aisha, e ke le all principle le tua. Receive, release. Vai. Receive my lekua, koi fai surua ya lekua, ang lelei tangata. Ala ku kaya wa fai fai ka kol mele kaya wa ku skama ki fanga pele ang ma fa fa lunga la workele sa fai mesilo makua. Se kalutala, tama lutala. Ala kangwa la pocket. Ang se ifo la pepa. Ya, la lutala le. Makua kala ku spaya o ke fa seinga le vale lunga la wala. O fe ke nga le nga tangata fa apia. Alo fa awale se mea la sao. Ai le kur fa kala o foi ale ole anga uru ma sa fa mi fa pe dai fa fonga me fa ko ko au ista ko fa pe ngai ka ka fa pe ka ka ulanga fa fonga ma ale ko fa kala le au ke anga le anga itanga che ke la ku lai la ku mana onga fa pto po se ko inga po se lo makua po se kala vau po se ngiki po fe lava ke la ku la fonga foi au le fa se kala au le ave se kupe maloro sa va sao ai melo le fa yo kala I see the lame like who are melang I keep following except for the joy of the law is my strength. I okay, feel what you need. Kafa kafa yo kafa, ma fo angal lo le ang pongi, me angai le angai mo le ang pongi. Me muli, fa uma tuai, fa fe ona fa tino la wana pongi. How you should fast. Mata yo no fa pusuong su valu le fa uma tuai fa no maltato. Program muli. Mata yo suru wono fa pasul fa fe ona fa tino la wana pongi lu mo le tua. Pe au to wana pongi. Ia. Awane yo to mata fa no pe yo tangata pelo. Awa wala to fa la le anga wala to mata. Ina ye lo e tangata wala to wana pongi. O sa me atoa fa lo merka ko so. Ko sa kasia a to wana pongi ya. Awane au fa palpala baka.
Awana ne o tō mata whāno no pe o tangata pepelo. Awang bai, vai balaya. Awang vai kwa kanga kare. Ai mesa ko inga pongi rufu kasiaso. La wa umare su faso, la wa faso solo ku. Awang vai tatanga tsara usau loku fe mai. Ala ofisine kwa ka. Are you okay, mai? Yo lo kia pongi. Ai mai ole anga pongi kanga ka upa e ka pengi ya fekusi ai fa mai ya. Fa vela vela sa idi le mea. Kalangan ko supaya awal sawi ngami vile mai oli ile ali olo manosile ala fa mai le tua wa si fiu vai ala utino mena wala no le tue vivi I fa apea se umano tue ai pea umalo tas no tue vivi la ya te oe fa me fa maka fa ngoa ko sau to fa ka mai simea Awa wana tau fa ala le anga wala tau mata. ai Ina ia loe tangata wana tau ana pongi. E moni. okay kafi ngato fasting me mumua you need to do it unto God right not man ai fa lo me la fa ka mengi inga ia loe tangata la ko ngapongi awange anga pongi lumo tangata awange loe tangata amene fai le kuwa bangana tu la fa la ana pongi e kalesia fa la potonga ko ministry la ko lavou a fa la ko ngapongi a ka kuwa ele se bela la ko foi la onga o leo ke anga pongi fai nga tala tua para la luenga ela ko ku inga malie ma fenga o leo na pongi tangata lai ai a fai me ya sa ku para mai aba ku me ai o leo ke anga pongi so o fa la belave ko fa ka fai o ela Ile se mela ka sa bala awe fo ma text fo ya uskaria. La we ngofo text yo ka sen sa uskaria el macho ana pongi. Tau tian macho ana pongi. Ya la ko e mela uskaria, ya faire se uskaria, sa uskaria. Ai sawa. Longa lua, fai fetau e beto fa mo. Sawa we. E moni. Ia. Se fai atu ya je o tō. Wa maua ila tonu la tonu. E baba le anga pongi fa ali lumo tangata fa mala kuwa wa nga kailo inga lo kawi nga wa ilo tangata uma finito le se me ba kuwa ya uma oi asia fi show off amo fi lo fo ma fa maka fa ngo ma ya luka la ila solo kala vo e nga kia nga ponya nga ke pala vale ia Oi. Pe a e na pongi. Ia ulo. ia Ma mulo mata. Ina ia le loe tangata we ana pongi. Na o lo tamau ile me lilo. O lo tama fo e lo sila ile me lilo. Na te avatu faali ali se tau ia te o. lona lua do it secretly vaya nga pongi ke nga pongo kas nga o ya la pongi le ai se me la idia e fo le pu mangana tu la nga pongi a ministry le kala ngo ai mai nga o kako a pongi ka o kako o fa lo fu a balong melilo fa ya le melilo a wala fa sala la winga a winga fo advertise ilunga le media la nga pongi lona tolu do it with an attitude of humility eser ka wala mele fa ya ile ngango le loto ma walalo ele se nga pongi fa ma lunga isesi por le ale umi ola nga pongi pe fast food waso la pongi lake le fast food waso kere ai mit awe ki fa maulunga pe no furkasi wa saole no furkasi awe ki fa maulunga because so ingae ke vai a maularo lo ko lo saidinga ya mera lengo fa kwa ke ka kalo ko ai palasi le fa unga le ko manga le ko lunga ya we ya la ngale se kaimi ngo fio ole masanga ngai lua la ngale mfengal fa kasi ole pongi male kalo e fa kasi le mfengal ko kasi but maybe se kaimi afa makala ko ai e fa kasi le masanga le mfengo e se ole pongi mal kalo afa molka ko usor kemigi kalabo ka ko ngapongi le alu pray pa so ke male ko ke kalo ai fa kaule upole tua play some worship song ka to office me we fa lo ngoi pongi isi habit amele ki apa inga habit mo ngai fia ngale ngoso ai ngai lo umatu me nga wa lo mango malo masuye ele ko isi me ke le iba ai saulu markala ko spaya o me ke le iba ai ele yo kalinga ele yo lo loko o me usau ngie ele tua mo ya lofa ya te you need to fast
O foi le kele anga pongi ale ka penga ku ta ku fa mo vaso le. Le la fa ki ke o le upo le tua. Saula ikong. La lu inga yawe. Move in. Step in. Pe fa makala ele kusal me le menga fa le ku le anga pongi le camp le. Ma le camp ka usanga ke. Let's see what the Lord's going to do. Pe makai sa ole upo le ku le fa longa le fiafingi. When you fast, sacrifice me uma. Ai fa kanga le ku se saula e pule yawe. Serventa o le li. Fa manuia le tua ta ta vol le fiafi. Ave space via le tua. Thank you Jesus. Tatou fo ia lewa continue la pong il terminate masina talavou ya chelo leadership player umalava ala talavou lewa tatou la pongi ola encouragement nga ya keep it up, don't ever give up. Ai fo se me walu wa sas wa kang wa ku le vai moa ele me lengo wa ngei le si fa ngole si lotu le ngola ngi lima suka usanga ole si tinana le matu sa ku oh kale palacio le me o vai ku au ma fau mai aku fa pe o kai lau ke leilo mai e vi ia le ri. Thank you Jesus. Let's all stand at to light. Thank you Father. Thank you Jesus. Thank you Father. Mo ine fonga le mena te ai talo apa lo fa maria le tu lo to le fia fia no le tau ti le upo le tu ala le metau ana pongi. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Abe stato pate via le tua lefia. Tato talvo. I encourage you. Keep it up. Press on. To maupea. Fa marosi ka kusa inga lo terminate. You never know. Fa lo maya. You never know how le tua se fia. I'll make fast. Well, never see the fear that will next week. He knows. He is ready to do something for you and to release His blessings upon you. I am now move level, a next level, a next move of God. O e whenai ke roe ke le oso mai tonu. O re ke miangi I encourage you. Ko e oaso. 6 more days. O le fruits a le kau ki o ke ni ema le riches. No le viinga o le tua. It's all for God's glory. Thank you Jesus. Stay in His presence. Stay in your presence. Tapena e loto. Tapena e foi tato tawarunga le fiafi. Thank you Jesus. So